Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze mukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi. N'itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF Major General Vincent Nyakarundi. Madame Louise Mushikiwabo uyu ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Amakuru ayandi atandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, amakuru akomeye cyane kwitwa General Masunzu. Biravuga yuko General Masunzu yahawe imirimo mishya mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma kandi Kinshasa biravuga ko yatangiye kwikanga M23 muri Katanga, ni imwe mu ntara zikungahaye cyane ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Hanyuma rero andi makuru kandi ndaza kubabwira uko Abanya-Iran bakira ijambo rya mbere ry'umutegetsi w'ikirenga mushya yitwa Khamenei. Akaba rero hamwe n'andi makuru menshi atandukanye reka nze nyagarukeho. Gusa reka mpere ku makuru y'incamake hanyuma tubone kugaruka ku makuru yacu y'ingenzi. Iri tangazo riturutse muri RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda na Madame Louise Mushikiwabo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, akaba asanzwe ari umunyarwandakazi. Reka makuru yacu tuyahere kuri inkuru mabwire ko Kinshasa yatangiye kwikanga M23 muri Katanga. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yahangayikishijwe n'ishingwa ry'umutwe w'inyeshyamba wagaragaye mu ntara ya Katanga yo mu majyepfo ya kiriya gihugu. Mu nama y'abaminisitiri yabereye Kinshasa kuwa gatanu tariki ya 13 Werurwe, ubutegetsi bwa Kinshasa bwagaragaje ko hari umutwe w'inyeshyamba maze iminsi ugaragara muri Katanga, bigakekwa ko waba ufitanye isano na M23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Bakata Katanga. Leta ya Kongo ivuga ko ibikorwa by'uwo mutwe byagaragaye cyane cyane muri parike y'igihugu ya Upemba no mu gace ka Rusinga ahagabwe igitero mu minsi ishize. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muya yagize ati turi kubona ibimenyetso by'uko hari umutwe w'inyeshyamba uri kugaragara muri Katanga, ushobora kandi kuba ufitanye isano na M23 ndetse ukaba ufitanye isano n'umutwe wa Bakata Katanga. Turahamagarira inzego z'umutekano n'abaturage gukomeza kuba maso no gukorana byafi kugira ngo hakumirwe icyahungabanya umutekano. Kinshasa ivuga ko byabaye bigaragaza ko hari imitwe y'inyeshyamba cyangwa imitwe yitwara gisirikare iri kugerageza gutegura kugumuka ndetse nk'uko kwagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 imaze kandi kwigarurira ibice bimwe na bimwe cyane cyane mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Guverineri w'intara ya Katanga yatangaje ko ingabo zoherejwe guhiga abarwanyi bagabye ibitero no kugarura ituze. Muri guverinoma ya Kongo yashimangiye ko ari ngombwa gukumira uwo mutwe w'inyeshyamba wakomeza rero kwaguka. Leta ya RDC yatangajwe inyuma y'iminsi mike umutwe witwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC watangaje ko wamaze kandi gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange. Ubutegetsi bw'igitugu bwa President Felix Tshisekedi, umuvugizi w'uyu mutwe Colonel Ngoyi Kumimba Tigre, bitangazo yasohoye kwa gatanu tariki ya 6 Werurwe, yavuze ko abarwanyi babo bamaze kandi kwigarura uduce twa Rusinga na Konga atwa muri teritwari ya Mitwaba mu ntara ya Katanga. MDKC kandi ivuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo ati cyo kimwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje President Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo, bahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine guhindura itegeko nshinga, itegeko ry'abanyamahanga. Uriya mutwe wagaragaje ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila hoze ari president wa RDC n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. MDKC kandi yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi kuba bukomeje kuyobya isi ku bibazo by'inyongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Yunzemo iti dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagakatirwa guhunga igihugu, twebwe abanyamuryango wa MDKC twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga ndetse na Kongo muri rusange. Uyu mutwe waboneyeho gusaba ba general ba ofisiye bakuru b'abasirikare babo ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukana na President Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bw'inkora amaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitutu.
unzemo ko urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo bo mu ntara za Ituri, Mai Ndombe, Chopo, Hotwell, Baswell ndetse Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, amakuru haturuka aravuga ko uwitwa General Masunzu yahawe imirimo mishya. Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboye zone ya gatatu ya gisirikare mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yahawe imirimo mishya. Amakuru atandukanye aremeza ko Masunzu yagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi n'inshingano yasimbuyeho Lieutenant General Jacques Yaringonza Duru wari umaranye imyaka igera kuri 3. Masunzu yahawe ziriya nshingano nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize 2025 yari yatawe muri yombi nyuma akaza guhita arekurwa. Tukiri kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwire ko Depite Mishiki wigambye igitero cyahitanye mu Faransa Kazigoma yirukanwe muri Wazalendo. Depite Willy Mishiki wari umuyobozi w'inama y'inararibonye y'imitwe y'Abazalendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwirukanwa muri iriya mitwe nyuma yo kwigamba igitero cya drone cyagabwe Igoma cyicirwamo abarimo umufaransa witwa Karine Buisse wakoreraga UNICEF ku itariki ya 11 Werurwe ubwo Mishiki yaganiraga na televiziyo ya TV5 Monde yavuze ko kiriya gitero kiri mu mugamba wa Wazalendo kwisubiza Goma. Ati Wazalendo twambariye urugamba rwo kwisubiza Goma duturutse muri pariki ya Virunga ubu tuvugana turi muri Nyiragongo mu birometero bike hafi y'umujyi. Niyo mpamvu rero y'ibyo bitero bya za bombe. Ubuyobozi bwa VDP Wazalendo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko bwafashe icyemezo cyo kwirukana Mishiki kubera gutera impaka mu ruhame ndetse no gutangaza amagambo ashobora kandi kongera umwuka mubi mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye cy'umutekano. Abayobozi ba VDP Wazalendo bavuze ko amagambo ya Mishiki yateje urujijo kandi ashobora gukoreshwa n'abanzi babo mu kubashinja uruhare mu bitero byibasira abasivili. Bavuze ko ayo magambo yarenze ku murongo w'ibyo umuyobozi cyangwa se umudepite yagombye gutangaza mu gihe amakimbirane kandi akomeje muri Burasirazuba bw'igihugu. Bavuze kandi ko gutangaza amakuru nk'ayo ku mugaragaro bishobora kandi kugira ingaruka zikomeye kuri Wazalendo, imaze igihe kandi ivuga ko igamije kurinda abaturage ndetse no gufasha ingabo za leta guhangana n'ihuriro rya AFC 23 Alliance Fleuve Congo M23. Ikaze rero muri amakuru yacu reka duhere ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF kuri General Major Sultane General Major Vincent Nyakarundi. Uyu nguyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zirwanira ku butaka yitwa Major General Vincent Nyakarundi. Akaba rero nawe ari mu baherutse gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe na General Baraka Muganga witwa Gashugi Stanislas ndetse na Ruki Karusisi. Bose rero bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa 23 birega ariko u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi cyane ahubwo rugashimangira ko ari FDLR umutwe w'iterabwoba usanzwe ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ari ukomeje kugenda ukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero hari amakuru avuga yuko ari impanuro za Major General Vincent Nyakarundi ku basirikare ba RDF rero bitegura kujya i Cabo Delgado. N'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi kuri wa gatano yahaye impanuro itsinda ry'abasirikare ba RDF n'abapolisi bitegura kujya mu butumwa i Cabo Delgado muri Mozambique. Aba basirikare n'abapolisi bagomba kujya kandi gusimbura bagenzi babo bari basanzwe bari muri ubwo butumwa. Impanuro za Major General Vincent Nyakarundi zatangijwe mu kigo cya gisirikare niho zatangiwe cya Kami mu karere ka Gasabo, ahari n'umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano. Major General Vincent Nyakarundi kandi bukije iyo tsinda ko inshingano zabo ari ukurinda abasivili ibikorwa by'iterabwoba mbere yo kubasaba kandi kuzaba intumwa nziza z'u Rwanda. Nyakarundi yashimangiye akamaro ko kugira imyitwarire myiza, gukorera hamwe no gukora kinyamwuga. Abashishikariza kandi gukomeza kwitanga batizigamye mu kazi kabo nk'uko abababanjirije babigenje. U Rwanda rufite ingabo n'abapolisi i Cabo Delgado guhera muri Nyakanga 21. Ingabo zashoboye kandi kwirukana ibyihebe mu turere dutandukanye twa Cabo Delgado nyuma y'imyaka irenga 3 byaratwigaruriye. Hanyuma kuri Madame Louise Mushikiwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwira ko we n'intumwa ayoboye bakiriwe ku meza na Ambassadeur Mukantabana Mathilde. Uyu nguyu yari akaba ari ambassadeur cyangwa se uhagarariye inyungu z'igihugu cy'u Rwanda muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu ruzinduko rwe rw'akazi Washington. Ambasaderi Mukantabana yateguye ifunguro rya nimugoroba mu rwego rwa icyubahiro umunyamabanga mukuru wa Francophonie Madame Louise Mushikiwabo wari uherekejwe n'abambasaderi bava mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga wa Francophonie, Organisation Internationale de la Francophonie, bafite icyicaro i Washington DC. I Washington rero umugaba mukuru Louise Mushikiwabo yatumiwe n'itsinda ry'abambasaderi mu bihugu bikoresha igifaransa i Washington. Ibiganiro byabo byibanze ku ruhare Francophonie kandi ishobora kugira ngo isi yugarijwe n'imivurugano itandukanye muri iki gihe irushaho kandi kugira amahoro. Ibiganiro byabereye muri ambasade ya Canada imbere ya Ambassadeur Mark Wiseman hamwe na perezida w'icyuye igihe wa GAF witwa CDB Fatoumata Kaba, ambasaderi wa Repubulika ya Guinea, mbere yo kwakirwa ku meza n'ambasaderi w'u Rwanda i Washington Mathilde Mukantabana. Rero ari ibyo ngibyo bikoza kugenda bigarukwaho, hanyuma turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa abari menshi cyane, ariko reka dukomereze kuri inkuru babwira uko abanya-Ireland bakira ijambo rya mbere ry'umutegetsi w'ikirenga mushya. Hanyuma rero nta nubwo ntekereza ko bwari ubutumwa bwe, uko niko umunya-Ireland kazi uri mu kigero cy'imyaka 40 yabwiye BBC nyuma yuko umutegetsi w'ikirenga mushya wa Ireland Mojtaba Khamenei avuze ijambo rye rya mbere yaje ku baturage. Ijambo ryari rikubiye mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Mu gihe kuva yatangazwa nk'umutegetsi w'ikirenga mushya ataraboneka mu ruhame, bamwe ubu barimo kandi gushidikanya ku muntu urimo gutegeka iki gihugu. Umugore umwe wo mu murwa mukuru Tehran yagize ati ndumva ari nkaho ubugenzuzi bw'igihugu buri mu biganza by'umutwe yihariye wo mu ngabo za Iran. Khamenei binyuze ku munyamakuru usoma amakuru kuri televiziyo yasezeranyije mu itangazo ryo kuwa kane ko Iran izakomeza gufunga umuhora wa Hormuz ntucemo ibicuruzwa bijya mu mahanga. Ibyo bikaba kandi biniga cyangwa se bihagarika ubucuruzi bungana na 1/3 cyangwa 1/5 cy'ibikomoka kuri petrol bicuruzwa ku isi yose muri rusange. Hanyuma rero yanavuze ko leta ye itazareka kandi guhorera amaraso y'abaturage bicwe kuva intambara ya Amerika na Israel kuri Iran itangiye. Avuga ko kwihorera kumaze kandi gukorwa kugeza ubu ari agace gato gusa kuwihorera kuzabaho. Ati kwihorera kuzabaho. Yavuze ko yamenyeye kuri televiziyo y'igihugu ko yagizwe umutegetsi w'ikirenga, ariko Khamenei ntarabonwa we ubwe cyangwa se ngo agaragare muri video cyangwa ku ifoto kuva yatangazwa nk'umusimbura se. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Gates yavuze ko nta gihamya atanze ko Khamenei yarakomeretse ndetse ashobora kuba yarangiritse ku isura mu kimwe mu bitero bya mbere byo mu kirere muri Tehran byishe Ayatollah Khamenei hamwe n'umugore we n'undi muhungu we. Kutaboneka kwe byakomojweho na bamwe mu baganiriye n'ishami rya BBC ritangaza amakuru mu rurimi rw'igiperse nyuma y'uko iryo jambo kandi ritangajwe kuri televiziyo y'igihugu. Umuturage umwe w'umugabo w'Itehran wo mu kigero cy'imyaka 30 yagize ati byari bitangaje kuba nibura ataratanze n'ubutumwa bwo mwijwi, ndetse byatumye kandi habaho kugira amakenga ku muntu ukuntu amerewe. Yongeye ati kuri jewe ati ubutumwa bwanteye amakenga kurusha ku mucyo ndetse na mukeya ku kuntu amerewe. Muri mugabo w'Itehran uri mu kigero cy'imyaka 20 yagize ati na n'ubu sindamubona kugira ngo ngire icyo muvugaho. Ati nkubwije kuri nta byinshi tumuziho. Umugabo wa gatatu we yavuze ko atenemera ko ari we Mojtaba Khamenei wanditse ubutumwa bwe ubwe. Hagati ariko umugore uri mu kigero cy'imyaka 20 wi last majyaruguru ya Iran mu buryo bwo kuninura kunyega yagize ati mbega ati bisusurutsa mutima cyane kuba atanagaragaye kuri televiziyo kugira ngo atange ubutumwa. Biracyagoranye cyane kuvugana n'abantu bari muri Iran kubera ko leta yahagaritse umuyoboro wa internet, ariko bamwe bashobora kandi kujya kuri uwo muyoboro by'igihe gito bakavugana n'abari hanze y'igihugu bakoresha imiyoboro y'icyogajuru. Benshi muri abo bakunze kandi kuba ari abantu banenga ubutegetsi. Twahise muri bati kudatangaza amazina yabo kubw'umutekano wabo, nubwo hariho kunenga ubutegetsi bwa Islam buriho ati kuva mu mwaka w'1979 no kubera uburyo ati bwahashije imyigaragambyo yo kubwamagana yitabiriwe n'imbaga y'abantu mu ntangiriro y'umwaka. Ubu butegetsi ati baracyafite n'ababushyigikiye cyane. Kwa gatanu imbaga yateraniye itirwa hagati Tehran mu myigaragambyo yo gushyigikira ubutegetsi yo kwizihiza umunsi wa Quds Day
ni igikorwa ngarukamwaka cyashyizweho n'ubu butegetsi bwa Islam cyo kugaragaza gushyigikira ibyo abanyapalestine baharanira no kurwanya Israel. Benshi mu bari mu mihanda ya Tehran bari bafite amafoto ya Mojtaba Khamenei. Kuva ubwo rero ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje amafoto menshi na video nyinshi bigaragaza abategetsi bagaragaye bari kumwe nabo, barimo Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, umukuru w'umucamanza bwa Iran witwa Ghulam Hossein Mohsen Ejei, n'umunyamabanga w'akanama k'ikirenga k'umutekano ka Iran Al-Larjan. Ubutumwa bwa Khamenei bwo kuwa kane bwanasabye kandi abanya-Iran kwitaba imyigaragambyo mu gufasha guhangana n'umwanzi. Ishami rya BBC ry'iperse kandi hamwe n'ishami rya BBC rigenzura ukuri kw'amakuru yitwa BBC Verify bagenzuye amashusho agaragaza igiturika ku murwa mukuru wa Iran hafi y'imbaga y'abantu. Imbere ingabo za Israel kandi zari zasohoye itangazo ziburira abantu ngo bimuke aho bari mu gace kegereye aho iyo myigaragambyo irimo ikubera i Tehran. Muri video imwe Mohsen Ejei aboneka arimo rero kugirana ikiganiro na televiziyo ya leta ubwo igiturika cyaberaga hafi aho, nuko imbaga y'abantu yumvikana itera hejuru muri Cyarabu ngo Allah Akbar, bivuze ngo Imana irakomeye cyane. Abandi bavuganye na BBC rero bumvise ko ubutumwa bwa Khamenei busobanuye ko bike cyane ari byo rero bishobora kuba byahinduka kuri intambara hafi buri kanya ibamo ibitero byo mu kirere. Kwa kabiri rero Amir Saeed Ilavan, n'ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye UN, yavuze ko ahantu ha gisivile habarirwa mu bihumbi ati hashenywe ibitero, harimo n'amashuri n'inzu zo kubamo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu w'abanya-Iran ukorera muri Amerika uvuga ko abantu hafi 1800 bishwe muri intambara, 2/3 muri bo bakaba kandi ari abasivile. Umugabo wo mu kigero cy'imyaka 30 w'i Tehran yagize ati ubutumwa bwe bwari burimo rero guheza inguni cyane, nekereza ko bugaragaza ko nta kintu na kimwe gishobora kandi guhindurwa kivuye imbere mu gihugu. Umugabo wo mu kigero cy'imyaka 30 mu mujyi wa Karaj ugaragiye Tehran yagize ati ntekereza ko bwa ubutumwa bwagaragaje mu buryo bwinshi ko Repubulika ya Islam uko umutegetsi wayo yameze kose buri gihe izakomera ku myemerere yayo. Rero isi ikwiye kumenya ko idashobora kandi guhangana n'ubutegetsi. Undi muntu utuye i Karaj yavuze mu buryo bweruye ati nta n'icyo amaze cyane kurusha ungereranyije na se, nk'uko bakomeje kugenda ababivuga. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kandi kugira ibihe byiza. Hanyuma rero andi makuru turaza kuyagaruka mu masaha